Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera ongetorri. Total War Warhammer bi honetara, mi esker ni jarraitzaileak zareten guztioi, euskaraz dakizunei eta ez dakizunei. Ere, zuek gabe hau ez litzatelako berdin izango eta aurreko atalean lortu genuen behintzat Silvania gure ganatzea eta gure hurrengo helburua izango dira behintzat konde vampiroekin bukatzea eta agian horrela imperioaren beste fakzioekin eta bar ongi eramango gara eta dritzarekin ez dakitzera egingo dugun. Oraingoz hemen hor daukagu. Summon the Elector Counts. A ver. Let us begin. Very well, I'll move. Vale. Orduan diplomazia apur bat. Ez dudalako goratzen zen moduz di joan hau. Miren lan. Approach us, friend, and make your offer. Gati guatxarrago. Hobetzen. Who calls? Hotzen lan egin ezin dugu zer egin, abet. Vale, Wisenland. Yes? Wisenland. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Fine. Eta orduan bai uste dut egin dezakegula ja. Bale, hemen. Hemen garrantzitsua izango da. Eta orain bai txanda pasa egingo dugu. Gero egin joan beharko ginate gere azajen bila. Baina lehen da bezi saiatuko gara konde vampiroak erditik kentzen guretzat mesedegarriagoa izango direlako. Orkoek traba egiten dute, baina ez dute vampiroek bezain bat potroak ikutzen. Hori baldin eta jokoak aurrera jarraitu nu. Nahi baldin badu. Bizkanaka. Gero bukatzen dugunean gure arasakin joan beharko gara Rakarten kontra. Izatez Albion ez da oso komenigarria izatea, baina behintzat gintzen bat dugu Rakat hortik. Elfo ilunak nolabait esateko kontrola ditzakegu apur bat, baina oraingoz mundu sarrean arazo garrantzitsuagoak daude. Tipitapa. Korrika. Marienburgo nahiko ongi kontrolatu daukagu. Erasora baldin bada guztu dut defentsa nahiko potenta daukagula. The Empire. Follow me.
Tempelhofera eta Tempelhofen arreziak orden publiko gehiago eta I command here. Francisco Men, I will fight with you. ez No, sir. hortik ez Yes. In the name of Magnus. Who calls? azak ez dugu ikutu nahi ez zaigu bat ere komeni Sola Nuria da, Fortes Colondo Aldorfen eta armadak Protector of the weak. What orders? zuek oraingoz hor gelditu My axe thirsts for war. Gondo vampiroak hor desgasta jasatzen dira Agian Helga artean atera beharko dugu Heroi bat I serve Sigma. Ever onward. A ver Enjarten Champion of the faith. Zuen bezaitugu tanke bat, fronteari ongi eusteko eta batez ere horiek hor daude potrak ikutzen eta lehengoz mendebalderantzez gara joango. Horretaz aparte txanda pasa. Badiru elfoak lan gogorra ni direla, Ibrasen Gromen kontra, suposatzen dut. Dakar badirudi nahiko pikutan dagoela, magia noskakoek gure lana aurreratu digute. Helgen, eskabenak. Agian eroire bantez du mugitu. Friends of the Empire, come. Bueno,
Welcome, oldest friends of the... I serve Sigmar. Jo, unitate bakarrik galtzen dugu. Bueno. Vale. True servant of Sigmar. I will go, guided by Sigmar. Vale. Servant of the faith. True servant of Sigmar. Nivel gorenera. Ever vigilant. Hori orongi dago. Zu etorri. Hunt them out! Horrantz. Do not waste my potential. I see no other option. Ona Step bagatoz. to it! I am ready. Are you? I am the Supreme Patriarch. Horrantza. Vale, txanda pasa, oraingoz ezin dugu ezer gehiagorik egin. Eta diru ere aurreztu beharko dugu.
Bueno, armada galdu dugu. Bueno, laguntza armada bat izatez. Eskegi, Bretonia. Tools of judgment ready. March on the witches. You summon me? That will work. By the comet. Ez dugu ez da jokatuko. Yes. Zu tanke bat izango zenez, tanke bat izango zara. So, onwards! Arrantza mugitu, Do not waste Morheim. my potential. Dirua. Hemen ezer. Harresiak. Marienburgo. Here to serve. I live to serve the Emperor. Zato sonantza. Praise be to Sigmar. Warrior of Sigmar. Unitate kutrongoak. Mentza zonaldori babesteko. Show me the accused. You know nothing. Txanda, pas.
I am ready. Are you? Ready. Moving off. Bring me to my men. So, by the comet. I will not. Helmangorst. The nation calls. Sentitzen dut dritza, baina gure lagunei lagundu beharko I am diegu. Prince and Emperor. Joder, ez dira joango Heinrich Kemmlerren kontra. Helmangorst berdin zaigu. Friends of the Empire, come. Bai. Vale, dritz ez gaitu erasotu. Protector of the weak. Going forth. Bueno, ez dugu zer galduko. Txarto aterako da. They will be judged. Sortu dugu.
vamos. Let us begin. Moving off. Summon the Elector Counts. Bat galdu dugu, benetan. Vale. Venga ya. I command here. You summon me. Wind of Shaman, I will. Diru gehiago. Horrezkabenak egongo dira. Kislev erasotzen hasi dira, ez dakit horkoak izango diren ala ez. Be at peace, for that is all I ever want.
Bale, ikusiko dut egonda vampiroak guregana etorri direla. Potroak ikutzeko. To war! Kaixo. Bring me to my men. Txaron. Biak batu ditzakegu. Ready. I am in ascent. Step to it. No peace, just war. I disobey. Fool! I trust no man. Step to it! The Empire. Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with a sheathed blade? Indeed! Vale. So, by Sigma's will, come in peace. Sigmar's will! A ver, Karakadrim. Aye. Greetings, manlings. Are you ready to slaughter the enemy? Agreed. You're overruled. Champion of the faith. I serve Sigmar. Txanda pasa. Helmar goz madarikatua.
vampiroak akabatzea ez da dirudien bezain erraza. Greetings from Sigmar. Hotxak ere etorri laguntzera. Praise be to Sigmar. Report. I am the Supreme Patriarch. I go where the winds howl. Pick up the pace. Arch-Lector, true servant of Sigmar. Moving out. Sigmarite Arch-Lector. What do you require? Let us forge our... Sigmar heals us! Now, The nation calls. Into battle.
champion of the faith. I serve the Heldenhammer. Forward in his name. Awaiting orders. Heldenhammer! The goddess forbids it. Archlector! For the Emperor! What is this foolishness? No le sale la heltzen. A ver, Ready to serve. By Sigma. txanda pasa. Ea Manfred, derri gana. Astindu egin nahi zaitu dalako. Dare approach me, vile. Ez dudala nahi. Ez duzu lertzen, Gogorra da. Awaiting orders. Cleanse the Empire. Ona. Healing! Ez dauka ezin. I think not. Death to the faithless! Do not waste my potential. On march! Yes, that will do. Move! No. Praise be to Sigma. Vale. I am Prince and Emperor. Summon the Elector Counts.
I command here. Purge the heretics. Servant of the faith. True servant of Sigmar. Warrior of Sigmar. Now. Who calls? Approach and make your offer. That I make no... Never! Yes? Come then. Only Sigmar's god, Ulrich. What? Welcome, my countrymen. So, Welcome, my countrymen. the Empire. Approach as friend and make your offer. Askundea. Search. Manfreda non sartu da. Hauria ari du. Elfiunak, eskabenak, Kemri, Imperioa, gero Bretonia, no, Kislev, Ipotxak. Han dago. Bring me to my men. Bretoniak ez du bere lan egin nahi, ala?
Vale. I am ready. Are you? Onwards. Hemen. Protector of the weak. What? Entzuk dira gure No aukerak. peace, just war. By the comet. I am Prince and Emperor. I refuse. Sigmarite Arch-Lector. Champion of the faith. Honored to serve. Guided by Sigma. Ask another. Silvania zonalde bat bakarrik. Eta gainera badirudi Manfred jauzi dela. Vale, Burgo nahiko potente dabil. Horra beranduago joango gara. A ver. Tanda paz. Konde vampiro madarikatuak.
at peace, for that is all I ever wanted. Un Grim. Egin nahi duzuna, ni joango da zure azkenengo zonaldearen kontra. Uste dut Drakenfort bakarrik defendatu aldela. Bueno. Ipotzak. To war, Wanrag. It is time. Warrior of Sigmar. Praise be to Sigmar. Dago zer daude hemen. Zufar. Welcome, men of the Empire. All right. Astra. Ready. It is best to move. I think not. Praise be to Sigmar. I will go. You summon me.
Ni Edlingsera basatoz, joango naiz hor Baltasar jelteekin eta botako zaitut pikutara.